Manipur World Hepatitis Day Pangthonapugum State the Citizen Pangthonari, Mio Yamaki Punsi, Manghan Bangamba, Yamna Kiningai Oiraba, Hepatitis Lina, the Gakthona Bamadi, Lina Sitki Kanaba, Lina Sitaki, Kananaba, Hidak Lady Habasimiam, the Kangan Basangi, Lebaka Sitaki, Kumdalisini Kuntra Power, the Hepatitis Lina, Mutanamic Pandam, Tamlibasi, Fangna Bohona, the health workers, singing Todang Sao, behind health services director, Dr. Jambo Gonmain of Fondokri. Wapamasi National Viral Hepatitis Control Program ICE National Health Mission Manipur Madi Directorate of Health Services Manipur Sindana State ki thak the pangto ki World Hepatitis Day 2025 ki thoram da pangto ki bani Imphal Hotel Imphal da Hepatitis Let us break it down haiba tim da pangto ki World Hepatitis Day ki thoram aduga mari laina na Dr. Gonmaina Hepatitis laina si mio ambi mamal yanwa punsi manghan mangamba laina mani laina si batokram na sando e hepatitis makal mangagi manung hepatitis B amdi hepatitis C asi yamna kiningai oi redubu laina makal ani asining thina treatment tawba ngamne RIMS Jenims loina district hospital sing laina asi ki treatment lem na piri haiki Taramadu the National Health Mission Manipur ki State Mission Director Dr. M Dinesh Family Welfare Services ki Director Dr. N Hemant Kumar Max ki Project Director Samim Ahmad Shah RIMS की डायरेक्टर डॉक्टर जी सुनील कुमार शर्मा जेनिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर लोंगजम उसारानी यावना तोंगान तोंगान हॉस्पिटल सिंगी डॉक्टर नर्स हेल्थ केयर वर्कर NGO सिंगी मिहुत यावना मियो क्या न सरुकिया के थरमदु को मरी लेने न वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की पाउजेल पुबा मियांग की खोंगसत अम सुसत के थरमदु की मनुंग सन्ना जेनिम्स अमदि RIMS ता लरिबा मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर अमदि स्टेट लैबोरेटरी दा वायरल हेपेटाइटिस के डायग्नोसिस तौरिबा थौदांगी Damak Appreciation Certificate, Basic Service ki Damak Appreciation Award, Max Tana, Miron Minupi Sing da Hepatitis B Screening Amadi, Counseling ki Tabak Appreciation Award, Okrul District da Hepatitis B Amadi C Treatment ki Best Performing District Award, Tawal District da Hepatitis B Amadi C Screening Amasung TS ki Best Performing District Award, Imphal West District da Hepatitis B Amadi C Healthcare Worker Vaccination Amadi, Susanpur District da National Viral Hepatitis Control Program MIS Portal Entry ki Best Performing District Award kusinake. It is the will of our health workers to eliminate this by 2030. Let us all work hard. Let us all put our efforts in giving awareness to the people, the society, the community, even the health workers also. There are many people are ignorant. I like to insist on all the people that there is a center for getting this vaccination for hepatitis B. So let us try to get this vaccination. In Ardiwing, we are having this now. We have a center there for the health workers, high risk groups, and those who are suffering from, say, HIV. And those people we are giving, free of cost. So for the public, as of now, we are yet to give free vaccination. If they want to, they can go to the private institutions, get it vaccinated by paying some amount of money. Hepatitis B amasung C di ngakthona bohona minersi amadi mighty bapi minasi han Jenims ki director longsam usarali na found rei wafam asi model treatment center National Viral Hepatitis Control Program Jenims na sidona hepatitis laina hati ngakthok se habi ki paujel sandop khongsa da lam thaba ki thorda photo ki bani tharmad director na makha taraduna Marim sin matuna hepatitis let us break it down hepatitis D si pangthonari taramasi hepatitis B amasung C bu mighty bapi pangamna na bohona bani meyam na su laina asiti ngakthona ba matoi na hona minersi haiki Kongchat aduda Jenims ki MS case Lokesor Professor Singh Dr. Nurse samadi staff Singh na sarugiyaki Asigi World Hepatitis Day si pangtokpai thoram sida thoram macha ama sindana rally amaga loinana mayamda viral hepatitis lairiba makal singchi khanganaba amsung thingnanaba amadi matungda hena sandoktanaba hotnabada mayamda paujel piba oina ngasigi rally siga loinana function asi sinbani hepatitis haiba makal hepatitis C B mayam C ngakthoknabagi damangta ekoina mipum khunimak paujel si pihodrgadi tungi manglam chata akoigi yamna waba porkodoba aduna khuningmakki laina se masibu control tawnaba thingjenabagi damangta akoigi maraksi discrimination amabu khandoktana tamba khuningmaksibu ngakthoknabagi damangta let break it haina haidana tawri potche masi pandamje koina sandokjabani